Naraba atsika mpagnaraky ny pejy araky ny lohateny ambony io. Ty videoko androany ty zany misy adressé aminao zokolahy Persy Fanapera. Malatsiny aminao gn'agnara, tanjo gn'agnara hoy zay baka Menabe agny zay. Nandroany zany no nahita videonao resaky federalisme. Zaho zany tonga de taitsy nahita videonao hoe io manao video raha lahy Persy Fanapera. Nefa karazany diso fanantenana avao nefa enfin lafa nijery videonao satria zaho tena niliana. Ino antony nahaliana anakay? Ino antony nahadiso fanantenana anakay? Voalohany aloha eto raha lahy de tiako ampifantary atsika zany fa zaho tsy contre velively io resaky état fédéraly voizinareo. Tsy contre velively fa au contraire zaho te halala bebe kokoa satria araky ny teneninao foana mbola tsy nisy teto Madagasikara zany état fédéraly zany. Normal zaho la ohatry hoe te halala bebe kokoa noho tsy ny fisiany raha zay ta Madagasikara teto de indray. Nitambaratsika hevitsy, hitovizatsika hevitsy de hialana amin'ny resaky centralisme, hialana ny fahefana mivangongo amin'ny fandrakana foibe, hialana amin'ny vola mivangongo amin'ny fandrakana foibe. Zany zavatra hitovizatsika hevitsy raha lay zany, tena hitovizako hevitsy aminareo zany. Fa kosa ny resaky federalisme tiky ro tsy mazava amiko. Ny raha tsy haitegna moa tsy aboategna hoe zaho zay na antony nahadiso fanantenananakay tamy videonao nandroany satria zaho nanantena be. Zaho zao nitondra ny hevitsy koa hoe resaky décentralisation effective état régionaux nasiako détail baka ministera amy resaky budgétaire, resaky pouvoir, atrana amy resaky administration, amy resaky chef de service, nasiako en détail fanazavako anazy. Ao zany napetrakao zany na video zany na texte zany nasiako en détail. Zaho amizay zany lafa nijery videonao nitovizako hevitsy aminao, nitovizatsika hevitsy de zao hoe tsy misy idirany resaky adipoko ny état fédéral fa rafitsy io. Système io ka ino moa tokony idirany adipoko fa ny mapilitsy an'izay terme zay de reo mpanao politika te hitazona io centralisme io. Tsy vahoaka fa ny mpanao politika te hitazona ny centralisme io no manapepony sain'olo hoe état fédéraly lasa mampiteraky adiboko. Iny idirany adiboko amin'ny état fédéraly. Zay tovizatsika hevitsy. Fa gn'angataiko aminao zany raha lay Persy Fanapera satria nareo ro nivoy an'ty état fédéraly ty voalohany. Ameo le détail ohatrany nataoko nanome détail ny état régionaux sy décentralisation effective io. Ameo le détail hoe ino moa détail, ino ny contexte antiky état fédéral tiky. Fa lasa miteniteny foana ny sasany, misy miteny samy hana président zany i province faritsy aby io. Normal olona miteniteny fatany satria nareo mivoy any raha tiky tsy amenareo le détail. De maro le olo miteniteny fatany. Na io olo magnaraky amaron'olo magnaraky io miteny ny sasany état fédéral de mba miteny koa état fédéral fa mba ntanio anazy ba ino contexte an'ty état fédéral tiky, ino ny fipetrapetraky ny rafitry ao anatiny tsy hoainy. Laha anao ro miteny hoe 90% ny malagasy de leo centralisme, ombinao hevitsy aminao zany. Satria tsy hisy faritsy mihitsy ny handa hoe décentralisation effective, tsy vangongoan'ny vola amin'ny fandrakana foibe sy ny fahefana. Mila an'izany ny faritsy rehetra era Madagasikara.
fa lay hoe mo état fédéral mihitsy anao miteny 90% malagasy fa magnay tamin'ombianareo raha lahy ro nitety faritsy era Madagasikara nampalala an'io ka iboany zay statistiquenao zay fa 90% malagasy de magneky an'io état fédéral io raha tsy isian'ny centralisme de igny ekeko zany iombonany ilainy faritsy aby zany eken'ny malagasy rehetra zany indrindra atsika amy faritsy tsy isian'ny centralisme zay fa ity mo état fédéral tiky tamin'ombiana reo nitety faritsy na vita tety faritsy eto Madagasikara ka niboany zay statistique menao zay 90% malagasy magneky an'io état fédéral io nefa ny fanazavanao tsy misy détail ndra kelikely fa hoe tsisy idirany adi-poko état fédéral ameo le détail na zao lafa resy lahatry mazava so fanazavanao zaho hagnampy anareo koa hoe ndao état fédéral tiky ameo le détail manaky ny nataoko amin'ny état régionaux ao ohatry fanazavany amy zaka tena tsika rava centralisme tsisy centralisme tsisy fahefana mitovy amin'io nataoko foana zany io état régionaux sy décentralisation effectif io ameo le détail manakory ny faritsy tsy manana harena misongadiny raha me ohatry fotsiny tsika manaka ny androy ndre rano ambole ao tsy misy ahoana situation ray azavao par détail ohatran'izay hoe manakory ny budgétaire manakory ny administratif manakory ny zao azavao ahaizanay mandeniko soa satria araky ny teninao foana raha lay mbo tsisy toka normal zay la mantany détail ahaizanay anazy hoe mety tokoa le zao na hoe hanahira zao satria faritsy Madagasikara tsy mitovy ny farim-pananany tsy mitovy mihitsiny misy faritsy tena tsisy arenan-kibony tany hanakory zany regny misy faritsy tsisy rano ambole ohatsy ameko ny faritsy Androy regny anakory zany nefa état fédéral miaina amin'ny vokatry aminazy ao vola ekeko vola tsy mandeha amin'ny foibe any fa ampandrosoina anisan'ny rano takiako zany ampandrosoa faritsy ao na amy commune na région fa manakory amizay zany ny faritsy tsy misy ninonino azo zay tsy misy ninonino fa misy zany a Madagasikara akory situation n'io raha io zay la fagnazava aminao raha lay azavao en détail ty resaky état fédéral ty mba hazava amin'ny vahoaka malagasy zay fa zao masaky miteny aminao fa nare olo mandromodrobo état fédéral io antania anazy io tsy hainy fa miteny état fédéral gn'olo la ndroy koa état fédéral io satria lay faritra mizaka tena iny foana zany igny ro hainy igny fa ny contexte akoatrin'izay tsy hainy zay izy io raha lay ka zay mahatonga gn'amy teny hoe diso fanantenana ao nijery vidéonao ka fa zaho nanantena hoe explication nao en détail hazava soa amy malagasy le raha mazava angamba zay resako zay miamby an'izay zokolay mba nareo anao mihitsy fa miresaky tamiko ndraiky mandeha ameo numéro anao fa ikaiky anao resaky tsika agny moa name numéro tsy niresaky sa oboana koa fa nikay fanresaky tamiko ameo numéro fa ifampikaitsika ifampiresaky amin'ny fédéralisme tiky agny koa tsy hita ngasa tsy haiko ino antony nampihemitra anareo nefa zaho nanantena anareo hoe ihainy fanazavanareo hoe malina anakay ty resaky ty agny nareo tsy nihita efa hitako mitsindraka Madagasikara amin'ny fetin'ny fizavatoro hitako androy ao zoko be fédéralisme roy magnoignoitry amy fizavatoro zay le zoko lay fa mba mangataky fanazavanao en détail hazava ny vahoaky malagasy toy resaky fédéralisme tiky fa lasa mampiteraky resa be le raha sady lasa adikan'olo hafa ny dikany asoa avao zany indesa détail apodiko hoe manaka ny natao koa lafa manolotsy proposition de miaraka amy détail natao koa zay na de tsy tomombo anazy zao olo tsy olo mpanao politique fa ngay fijery tapobeny ro nataoko de zay takatsy ny saiko zany détail naboko koa voilà zay fa mirahasoa atsika iaby miarahaba atsika mpagnaraky ny pejy aby fa hitatsika moa lohateny ambony io
Eto aho, eto zaho dia minday ny fialatsiny aminao rahalahy Persy Fanapera. Tondra fialatsiny zaho eto satria gn'olo moa samy mana gny fomba fandraisany resaky. Arakaraky ny le olo rambesiny lafiny soa resaky de soa rambesiny amy lafy raty ny resaky de rambesiny amy lafy raty. Ka zay gny ialako tsiny eto. Voalohany misaotra anao nanao an'igny droit de réponse igny hitako ao. Eto koa zany aho iha moa nivola hoe tsy haiko nasa fankeliko gn'anao manova video ndraiky amalianao ny raha tiky. Oui, hanao video mihitsy zao satria voalohany araky ny volagniko tamy video ko mazava nareo ane hanao iresaky tsika, hanao iresaky amin'ny MP agny. Ary misy koa ny commentaire tsy na resakinao ino tsy nidiranao MP amiko. Mazava resako ane rahalahy, nareo nanao ho niresaky amiko tsy MP ndre fa nangalaky numéro telefony misy napre nareo tsy niresaky. De mety zao hoe mety malay resaky amiko zany zalahy reto fa fieritseretako azy. Bon, zay zany ny antony naovako video. Mety misy antony manokany tsy nikehinindreo nakay tamin'ny fotoa igny nefa reo nila numeroko. Zay raika rambesiko par détail zany raha niresahinao reo. Voalohany antony ilako tsiny, anao moa miteny hoe zaho tia spectacle lafa manao video. Laha zaho nivolana hoe tapiko jereko le raha laiko mitsindraka aroy, la igny ro tsy de nahafaly anao, ary tsy nisy olo anamiko mihitsiny. Fa zay mihitsiny zany gn'ay gny rôly ataoko eto, ny fanehoan-kevitsiko, ampiarahako somonga, indrindrindra amy maha olo raiky atsika, ampiarahako hehy. Zay mahavy ny surnom ko raha vanitiky io, ary fa hainy mpagnaraky ny page aby zay fa sagnatria akory ka hoe hananaky problème koa iha nitsindraky tamin'ny balin'ny fizavato igny. Anao tsy agny rahalahy. Fa gn'ay zany ampatavy resaky amy maha raiky atsika de mba asiako somonga le raha, asiako raha mampihehy. Voilà, zay mahakasiky an'igny. Faharoa, anao miteny hoe fa laha anatin'ny combat zao asanao iha ro manao video ohatran'izao sotran'izao, la ny tena hoe manoana fédéralisme tsy nanao an'izay. Au contraire rahalahy, zay ny mahavy anakay mivoly, olo samy mana fandreambesany resaky. Au contraire, arakaraky ny hiresako an'le raha hanaitsy ny vahoaky malagasy hoe ndao manakory marina tiky raha ty fa hanisany fa fanampianareo ane zany rahalahy. Hoe mba misy olo hafa koatrinareo koa miresaky an'le izy amy video, de arakaraky n'igny ro alina olo andao tokoa ho dini tokoa manaka tiky fédéralisme tiky. Amiko zany ohatrany fa fanampianareo koa le raha ataoko video, fa hafa koa moa fandraisanao anazy. Bon, zay zany mahakasiky an'igny. Magnaraky n'izay anao mivola hoe stratégie tsy aparitaky, tsy voatery hagnaraky ny nataonao zaho hoe name détail de zao hanome détail koa. Bon, sa manao raisonnement koa magn'olo amin'igny, tsy forcé fa amboko zany le resaky fédéralisme tsy ho anareo ao, ho anareo mpikambana agnatiny eo na ho an'ny vonjon'olo. Fa iaina amy fédéralisme zay laha tanteraky eo vahoaky malagasy aby. De tsy hanandrova igny vahoaky malagasy ahalala ny détail zay resaky fédéralisme zay. Fa ihembenanareo ny concertation nationale agny. Ny concertation nationale ve vahoaky Madagasikara ty ho tafilitsy agnatin'ny salin'ny concertation nationale zao ao. Hanome ohatsy aho rahalahy manaka ny Lazare Jefferson RCR. Gnazy zao resaky fanovana rafitsy. Io reo mitety faritsy, mampianatsy mihitsy mitety faritsy reo. Fa tsy avonovono gn'anazy hoe amizao ty voaboako. Fa tena mitety faritsy reo mampianatsy zao atao fanovàn-drafitsy zao mitety faritsy era Madagasikara RCR reo. Satria ho an'ny malagasy rehetra lay fanovà rafitsy tian'ny Lazare Jefferson Tongava. Ka tsisy antony tokony hamoniamonia zay na hoe stratégie, tsy misy tokony antony hidirany zay, satria ho an'ny vahoaka malagasy le fédéralisme teneninareo fa tsy ho anareo manokana na ho an'ny antokon'olo tsotra.
Zay mahakasika an'igny raha lay ka la ohatry zany tsy nety aminareo gny vidéo nataoko igny fa zaho mieritseritsy hoe hava maika hampihetsiky ny sain'olo hoe andao marina ha hodinitsika resaky raha tiky ho an'izay boro tsy nieritseritsy an'izay agny mety mba anisany taitry avao nahita ny vidéo ko misy ny fédéralisme zao koa kay andao koa diny koa momba zay so de zay koa ro soasoa fa hafa moro nandraisanao anazy bon tiako volany zany zao na zaho zany tsy tiako ny ifamaly amin'olo mbo tsy natao hondraiky zay fa la ohatsy tsy nahafaly anao tsy nahafaly anareo mpanona ny fédéralisme ny fivolagnako hoe mba omeo détail le zahay ny vahoaky malagasy heratsika mandiniky raha ty laha tsy nahafaly anareo raha zay tendragnahary nareo baba farany hivolagnako fédéralisme zay farany hivolagnako fédéralisme tendragnahary nareo hatotosa soa azy laha nanafotoana anareo ny resaky fanontaniako fangatahako hoe aboao détail raha tiky heratsika mandiniky herany vahoaky malagasy aby laha tsy mety aminareo ny volagniko an'igny tendragnahary le nareo tsy adao koa afara mitsojano anareo hatateraky an'izay raha irinareo zay ka fa ny zay te ahay bebe kokoa an'le raha moa lasa rambesinareo hoe contre an'le raha na magnaraty an'le raha koa miaigny le tegna miaigny fa agnaloky farany hiresako resaky fédéralisme igny tsodrano hatateraky anazy havita soa anazy zay le raha lay ka manatena ay koa hiresaky tsy hoe manatena moa zany ka miayay koa hoe zaho hiresaky fédéralisme fa tsy farany hiresako fédéralisme igny zay satria le tegna liany am'le raha zany ohatrany tsy mety aminareo fa hafa gn'andrambesanareo anazy ok zay zany no hamaranako ny vidéoko androany mankasitraka atsika iaby